தேசிய ஐக்கியத்திற்காக ஊடகங்களின் பங்களிப்பினை பெறும் முகமாக 2 வருடங்களுக்கு முன் ஏற்படுத்தப்பட்ட வெலிகமை பிரகடனத்தின் மீளாய்வு நிகழ்வொன்று அண்மையில் இடம்பெற்றது. இதன் இன்றைய நிலை குறித்தும் இதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகள் குறித்தும் இந்த நிகழ்வின் போது ஆராயப்பட்டது. பொறுப்புணர்வு மிக்க ஊடக பணியினூடாக சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான உறுதிமொழியினை இலங்கையின் முன்னணி ஊடக நிறுவனங்களும் புத்திஜீவிகளும் 2006 செப்டம்பர் 9ஆம் திகதி 10ஆம் திகதிகளில் வெலிகமை பார்பேரியன் பீச் ஹோட்டலில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல்களின் போது மேற்கொண்டனர். தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கான பாக்கீர் மாக்கார் நிலையத்தின் அனுசரணையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த முயற்சி 5 வாரங்களின் பின்னர் வெலிகமை பிரகடனமாக கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த பிரகடனமானது இன மொழி ரீதியாக ஊடகங்கள் பிரிந்து செயற்படாமல் நாட்டின் ஐக்கியத்துக்காக ஒன்றிணையுமாறு நாட்டின் அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் வேண்டுகோள் விடுத்தது. எனினும் 2 வருடங்களின் பின்னர் மீண்டும் ஒன்று கூடியுள்ள ஊடகவியலாளர்கள் இன்றைய நிலை குறித்தே இங்கு கலந்துரையாடுகின்றனர். தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கான பாக்கீர் மாக்கார் நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு வெள்ளவத்தை மெரைன் ஹோட்டலில் டிசம்பர் 1ஆம் திகதி இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இதன் போது கருத்து தெரிவித்த இலங்கை பத்திரிகை ஸ்தாபனத்தின் தலைவர் ரங்க கலான்சூரிய வெலிகமை பிரகடனத்தில் உள்ள அம்சங்கள் எதனையுமே ஊடகங்களின் நாளாந்த செய்திகள் பிரதிபலிக்கவில்லை என சுட்டிக்காட்டினார். බෞද්ධ සම්මේලනය ක්‍රිස්තියානි සංවිධාන මෙතෝදිස්ත සභා අවුරුදු 2කට පස්සේ අපි නැවත හැරිලා බලනකොට අපිට දැඩි වෙනසක් පේන්නට නැහැ. ලංකාවේ සිංහල පුවත්පත් ප්‍රවෘත්ති කාමරවල මා දන්නා තරමින් ඉන්නේ එක දෙමළ මාධ්‍යයි හෝ දෙන්නයි. ලංකාවේ දෙමළ ප්‍රවෘත්ති කාමරවල එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. මේ පාලම ඇති කරන්නේ මුස්ලිම් මාධ්‍යවේදීන්. ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත් අපිට අදාළ එක නෙමෙයි. ප්‍රවෘත්ති කාමරයේ ජනවාර්ගික විවිධත්වය ඇති කරන්න මේ රටේ ඉන්න දෙමළ මාධ්‍ය හිමිකරුවෝ සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. අපි පහුගිය අවුරුදු 1කමාරට කලින් දැක්කා දෙමළ පුවත්පත්වල සිංහල මාධ්‍යවේදීන් අවශ්‍යයි කියලා දැන්වීම පළ වුණා. නමුත් ඒක සාර්ථකුනේ නැහැ. සිංහල මාධ්‍යවේදීන් ගන්නේ දෙමළෙන් ලියන්න නෙමෙයි. නමුත් සිංහලෙන් ලියන්න අපි ඒක පරිවර්තනය කරන්නම් කියලා. ඒක සාර්ථකුනේ නැහැ. මේක සෑහෙන්න මාධ්‍ය වාර්තා කරන බලපානවා. மேலும் கலந்துரையாடலை வழிநடத்திய சுனந்த தேசப்பிரிய இன்று ஊடகங்களின் அறிக்கைகள் சாத்தியமான தீர்வு நோக்கி மக்களை வழிநடத்துவதை விடுத்து பிரச்சனைகள் தொடர்பில் சமூகங்களை மூட்டி விடுவதாகவே இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டினார். එක වාතාවක තිබුණා අපි දන්න මුජිබර් රහමන් මම යුක්තිය පත්‍රය කරන කාලෙත් මම මුජිබර් රහමන් දන්නවා. ඒ කාලේ තිබු කැරලිකාරී තරුණ විප්ලවකාරී මුස්ලිම් තරුණයෙක් දේශපාලනයට උනන්දු පස්සේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණෙන් ඡන්දය ඉල්ලුව කොළඹට තරඟ කළා. ඔහු ගැන සඳහන් කරලා තියෙන එක වාර්තාවක ඔහු අල් කායිදා සංවිධාන සම්බන්ධයි. ඔහු නිතරම පිටරට යනවා. එයාත් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ මට්ටමක වාර්තාකරණයක් මේ සම්බන්ධයෙන් තිබුණා. මේ ප්‍රශ්නය එතනින් අවසන් වුණු ප්‍රශ්නය ඊට වඩා මේ සිංහල දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් අය අතර යම්කිසි විරසකයක් ඇති වෙන විදිය වැඩි වෙන විදියට කරනු වාර්තා කරන මේ ගැන ගොඩක් තිගැස්සීමට පත් වෙලා හිටිය. අපි දන්නවා මුස්ලිම් ප්‍රජාව කොහොමත් ඕනම රටක සුළුතර ප්‍රජාවක් තිගැස්සීමට පත් වෙනවා. Tamanගේ ප්‍රජාව අපි කියන විදියට ඩිමනයිස් කරනවා කියලා ප්‍රජාව නපුරු කණ්ඩායමක් විදියට සලකන වාර්තා ප්‍රධාන මාධ්‍යවල යනකොට ඕනම රටක සුළුතර ප්‍රජාවක් බායටපත් වෙනවා. අපි ඒක ආසාවෙන් කරනවා. இனப்பிரச்சினை தொடர்பில் நீண்ட காலமாக நிலவுகின்ற எதிர்மறையான நிலைப்பாடுகள் தோற்றுவித்த இந்த ஊடக கலாச்சாரம் உடனடியாக மாற்றம் பெறும் என்பதை எதிர்பார்க்க முடியாது. எனினும் இந்த நிகழ்விற்கு சமூகம் அளித்த ஊடகவியலாளர்களும் புத்திஜீவிகளும் இந்த இலக்கினை அடைய உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினர். පුවත්පතක නායකත්වයේ දරන්නේ කතුරුවරු. එතකොට මේ කතුරුවරු මේ පිළිබඳව දැනුවත් වුණොත් මේක උපකතුරුවරුන්ට වාර්තාකරුවන්ට කාට නොගියත් ඔහුට පුළුවන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද බොහෝ වෙලාවට මේ ජාතික එකමුතුව පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තියක් වුණාම කතුරුවරයා හරහා මේ සංවේදී විෂයක් නිසා බොහෝ වෙලාවට එවැනි විෂයක් සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්තියක් එනකොට ඒක කතුරුවරුන් හරහා තමයි පුවත්පතට යන්නේ. 2006 මේ ලියවිල්ල හදනකොට තිබිච්ච සමාජ දේශපාලන වටපිටාව නෙමෙයි
අද මේක ගැන අවුරුදු 2කට පස්සේ අපි ආපහු හැරිලා බලනකොට තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තත්වයක් ඇතුලේ විශේෂයෙන් කියන්නේ ඒ සමාජ දේශපාලන තත්වය එහෙම නැත්නම් රටේ පවතින වාතාවරණයේ ජනමාධ්‍යයට දැඩි විදිහට බලපානවා නම් ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි දැන් මේ වැලිගම් ප්‍රකාශනය හදපු වෙලාවේ තිබිච්ච වාතාවරණයට වැඩිය වෙනස් වාතාවරණයක නම් අපි අද ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වාතාවරණයේ ජනමාධ්‍යයට දැඩි විදිහට බලපානවා නම් අපි අර අවුරුදු 2කට කලින් හදපු ප්‍රකාශනයේ මේ මොහොතේ ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහටම පළ දරනවද අපිට ඒක ආපහු හැරලා බලනකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ වගේ ප්‍රශ්න අහන එක සමහර වෙලාවට සාධාරණ නෑ කියලා මට හිතෙනවා. இன முரண்பாடானது நாட்டின் எல்லா மட்டங்களிலும் வியாபித்துள்ளது. ஆகவே ஊடகங்களின் பணியானது வெறுமனே பிரச்சனைகளை தொட்டுச் செல்லாது தேசத்தின் ஐக்கியத்தை கட்டியெழுப்பும் பலமான தூண்களாக செயற்பட வேண்டியுள்ளது. இந்த பொறுப்பினை உணர்ந்து பணியாற்ற ஊடகங்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதை தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கான பாக்கீர் மாக்கார் நிலையத்தின் தலைவர் இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் இதன்போது வலியுறுத்தினார். මේ රටේ ජාතික එකමුතුව සඳහා ජනමාධ්‍යයේ කාර්යභාරය ගැන කල්පනා කරනකොට අසාමාන්‍ය වගකීමක් එකට තිබෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් අද අපේ රටේ පවතින සංකීර්ණ ප්‍රශ්න තීරණාත්මක තත්ත්වයන් දිහා බලනකොට ඒ කාර්යභාරය ඒ වගකීම වඩාත් බැරෑරුම් වෙනවා. නිසා මේ බැරෑරුම් තත්ත්වයන් තේරුම් අරගෙන මේවා තුල හැඟීම් වලින් නෙමෙයි බුද්ධියෙන් කටයුතු කරමින් ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වලට ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන් සමාජයක් විදියට මධ්‍යස්ථ රටක් විදියට එකිනෙකා තේරුම් ගනිමින් එකිනෙකාට ගරු කරමින් අපේ රටේ ගිනි අවුලවන්න නෙමෙයි ගිනි නිවන්න අපේ දරුවන්ට සමාදානයෙන් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයක් පවත්වගෙන යන්නට අපෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරය අපි හොඳින් ඉටු කරන්නට අද මේ පවත්වන මේ සාකච්ඡාවට හේතු වේවා ප්‍රයෝජනවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා